Alright, inshuti bakunzi ba Rafiki Furaha Official, uyu munsi tubazaniye amakuru mashya agezweho kabisa mu ikipe ya Chelsea FC. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Daily Mail n'ikinyamakuru Tor Football, ibyo byose ni ibinyamakuru bikorera mu gihugu cy'Ubwongereza. Graham Potter afashe umwanzuro wo kugarura umukinnyi ukina aca mu mpande watijwe n'umutoza Thomas Tuchel mu minsi ishize atarirukanwa mu ikipe ya Bayern Leverkusen. Nkuko tubikesha ibyo binyamakuru Tor Football, Chelsea iteka ikunze kugaragarwaho cyangwa se kurangwaho no kugira impano z'abakinnyi beza cyane bakiri bato, ariko igihe kigura n'igurisha bamwe bagatizwa mu yandi makipe mu buryo bwo kubongerera ubumenyi. Nkuko tubizi uyu munsi rero Chelsea ifite umutoza mushya ariwe Graham Potter, kandi kuri we buri mukinnyi wa Chelsea afite amahirwe yo kwigaragaza akerekana ubushobozi bwe, cyane cyane umukinnyi ari kwifuza ni Kolasam, ni Hudson-Odoi. uyu mukinnyi rwose Potter akaba ari kumwifuza cyane. Biravugwa ko agomba kugaruka agahabwa iminota mike yo kwigaragaza, kubera ko Graham Potter we amubonamo ubushobozi n'impano nk'umukinnyi mwiza, nubwo atigeze ahabwa umwanya mu gihe cya Thomas Tuchel. Muri make nk'uko twabivuze mbere, umutoza w'Umudage Thomas Tuchel yabitangaje atarirukanwa. Yigeze kuvuga ko Hudson-Odoi yigeze kwifuzwa na Potter. Potter yigeze kumwifuza asaba Chelsea ko uyu Hudson-Odoi bamutiza muri Brighton Hove Albion, ariko Thomas Tuchel arabyanga. Ahubwo Thomas Tuchel yafashe umwanzuro wo kumutiza muri Bayern Leverkusen. Yumvikana ko Thomas Tuchel yari amaze iminsi afata imyanzuro rwose ikakaye, kuko niwe wari wasigaye akora akazi ka directeur sportif, niwe wari usigaye akora ako kazi kose. Uyu mutoza rero Potter akaba rwose yabyutse abitangaza mu kinyamakuru Daily Mail n'icyo cya Tor Football, avuga ko uyu Odoi rwose agomba kuza mu ikipe ya Chelsea mw'iyi mercato igiye kuza mu kwa mbere. Muri urwo rwego rero board ya Chelsea n'umutoza Graham Potter bafashe umwanzuro wo kumugarura mu kwezi kwa mbere. Graham Potter akaba yatangaje ko hari n'abandi bakinnyi batijwe bashobora kugenda bagaruka mu ikipe ya Chelsea. Ngayo nguko rero, ngayo amakuru yabyutse avugwa. Inshuti bakunzi ba Chelsea, turahari ku bwanyu tubagezaho amakuru mashya.